Sibingelele ngomukele kona ingosi la siyakhona ke ukuthi uNkulunkulu uthini ingosi ethi uthini uNkulunkulu mina ngigama ngoqolano inophi ngoNkosi sibonga kanti ke namhlanje ngifuna sikubheke la indaba yabantu abalele indaba yabantu abafile indaba yabantu esibadlula lomhlaba abantu abangasekho abantu asebenzela kwelamathomo ukuthi ngabe ke uNkulunkulu uthini ngabo abantu bayakholwa ukuthi abantu abangasekho lomhlaba they have got power yokuthi sinikeze inhlanhla sicela ukuba bazivikele njalo njalo kanti bayakholwa ukuthi still bayakwazi ukuthi bakwenzele amashwa namabhasi bevalele inhlanhla manje kukhona abakufunayo kodwa ungafuni ukwenza ngendlela efanele kodwa kufanele sibheke eBhayibhelini ukuthi uthini uNkulunkulu phetheni abantu abangasekho sibheka eBhayibhelini ngesho amabhayibheli wesingisi kodwa uzozama ukuthi ufunde kube clear so that nawe uzokwazi ukuthi ukuze uphinde uthathe nayo iBhayibheli onalenza kangcono uvule wona namavesi lawo wabhale phansi usibhekele wena ukuthi uNkulunkulu uthini abantu abalele nangathi do we have ukuthi siye sibakhonsult or not uNkulunkulu uthini kodwa sikuze sithole kangcono ukuthi uthini asingene kwiBhayibheli asingawethi isikhathi uMshumayeli 9:5 futhi ke the living at least know they will die but the dead know nothing they have no further reward nor are they remembered 6 whatever they did in their lifetime loving hating and envying is long gone they no longer play any part here on earth so bafushane lana uNkulunkulu into ayivezayo ukuthi awungenana abantu abaphilayo bona bayazi ukuthi basazofa kodwa sebafile abasazi lutho futhi abasenamvuzo futhi abasakhunjulwa 6 kubona konke abebekwenza besaphila benothando benenzondo benomona lokho sekuphelile ayisekho indima noma iqhaza abangabeli belibambe futhi kulomhlaba so lokusho ukuthi ngamanye amazwi abantu wathi bashola akusena ndima naqhaza abangabeli belibambe kithi sisaphila noma bebafisa kangakanani bafe befisa kangakanani usifona siphumelele ngala ngeke basakwazi ukusiphumelelisa ngala ngeke basakwazi ukuzonda ngale ngeke basakwazi ukusithanda ngoba benze njani sebalela basazilutho Mshumayeli 9:10 uthi whatever you do well for when you go to the grave there will be no work or planning or knowledge or wisdom uma ufuna ukusebenza manje usebenzele umndeni wakho ufuna ukuhlela izinto ezithize ufuna ukunikeza ulwazi manje lokuhlakani lokho ufuna ukwenza njengamanje ngoba ngale ekwethuna akukho konke lokho ngeke kusenzeke bese masibheka uMshumayeli 3:12 uthi therefore people and animals share the very same fate both breed and both must die so people have no real advantage over animals how meaningless u20 bese thina both go to the same place they came from dust and they return to the dust so kusho uma sicabanga noma sikhothilwana mazifi indaba yaziphelile nakithi ngokunjalo uma sindlula lomhlaba indaba yethu iphelile akukho kuspecial ngathi okuhlukile kunezilwane Deuteronomy 18:10-12 uthi for example never sacrifice your daughter or son as a burnt offering and do not let your people practice fortune telling or use sorcery or interpret omens or engage in witchcraft 11 uthena or cast spells or function as mediums or psychics or call forth the spirit of the dead or anyone who does these things is detestable to the Lord. U11 uyaveza ukuthi akungabibikho who will call forth the spirit of the dead akungabikho umuntu obiza imoya yabasebalele noma abasebafile abantu abangasekho kulomhlaba ngoba owenza lokho wenza into esiningi sokuphambi kaNkulunkulu kanti masiqhubeka sibheka futhi lapha kwiPsalms 146 noma isambulo 100 uphelele amahubo 146 verse 4 uthi his spirit goes out he returns to the ground on that very day his thoughts perish so kafushane la isambulo amahubo asitshela ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu uma kuphuma umphefumulo ebile emhlabathini ngalo lolo suku imicabango iyashabalala imicabango emibi ebebenayo ngathi abantu sebefile ibe siyaphela nemihle futhi ibe siyaphela on that very same day beshona umphefumulo ebile emhlabathini ngokukaJohane 11:11-14 uzonothisa futhi ukuthi Jesu uqhathanisa ukufa njengokulala bekhuluma ngokufa kaLazaro uthi uLazaro ulele so lento isho ngamafushane kafushane ukulala noma ukufa kufana nokulala umuntu olele akakwazi ukuzwa umelele akakwazi ukuphendula umelele akakwazi ukuneza impendulo futhi akakwazi ukusebenza kwezinto into okuthile ngosizwe njalo umulele uye emathuneni ufike ukhulume nje nethuna umuntu ongaphakathi endlini usukelele kulelo thuna kufana nokuthi uze la uze endlini ufike unganoki noma ufike unoke uthola umuntu leli futhi ukhulume usemnyango nje
angeke abuze ngoba usendlini uyilelele. So kunjalo nomuntu osethuneni usuka engaphakathi ethuneni elelele, wena ukhuluma nje ngethuna akakwazi ukuza ngobulele. U-Isaiah 8 verse 19 uNkulunkulu uphinde uyayiveza indaba yombono wakhe ngendaba yemoya. Uthi-ke when people tell you to consult mediums and spirit who matter and who whisper matter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Uyayibona ukuthi uyayiveza uNkulunkulu indaba uthi lana abantu kufanele ungani abantu bengabuzi noma bengafuni uNkulunkulu. Why abantu bebuza izinto ezithile kubantu asebalele ngento ezithile abantu esuke besaphile. Uyayibona? So le ndaba yokuthi singacela izinto kubantu sebalele behlile ukusenzela sisaphila angeke ayisebenze ihamba kanjalo. Uyakhumbula futhi ukuthi kunesikhathi la khona u-Isaac uma semdala esefuna ukubusisa amadodana akhe amabili lapha u-Esawu kanjalo noJakobe. Utshela u-Esawu ukuthi akaye kuphi ayozingela inyamazana azobenzela isilovelo esimnandi azombusisa ngoba usemdala ngaphambi ukuthi afe. Ula sikuthola khona umama wabo esekhuluma noJakobe ukuthi akavele athathe imbuzi beyihlabe benze isilovelo esimnandi for ubaba wakhe so that izombusisa before kubuye u-Esawu kuphi ehlane la yozingela khona. Bayihlabe imbuzi masini wambusisa wamniza isibusiso. Uma ke buye u-Esawu esefuna isibusiso uyamthetha isibusiso sakho vele sengisinikezwe umfowenu angisakwazi usingisini. Usho le ndiveza ukuthi isibusiso abantu bangakwazi ukubusisa besaphila kodwa bese befika basakwazi uma sebekubusisile usaphila indaba yakhe isiphelele ingalezo sikhalezo. So kodwa uma nguthene nombono ohlukile mhlawumbe nganye abantu abafile you're welcome ukuthi ungangithinta ku-comment box noma uvele ungithintela ku-xolani-inkosi33@gmail.com xolani-inkosi33@gmail.com sixoxe noma unama-suggestion or ufuna ufurther add le ndaba ukuthi uthini uNkulunkulu abafileyo you're welcome. Kanti ngibonge nje ukuthi uhlale isikhathi ubukele la uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enibheke enivikele kodwa ngoba enibisela bona uNkulunkulu enikeze ubone amandla kaNkulunkulu ophilayo ephilisa eliphumelelisa yini uqobo ingathi-ke uNkulunkulu angangibusisa until sidibane futhi. Don't forget to subscribe, don't forget to share the video noma the channel kwabanye abantu. God bless you.